Kaseng Hinyautrap National Youth Federation HNYF East Castles haka arpu pratarik nailor haka jingelam jong uba telibor swear kalayat ban khanrab yang ye ki license jong ki dukan tho team ki badon hagi than gari khana mauprem terter shadu ki benta jong ka yaudo bat mot pran hakani ke jingkhanra kaseng kalalap bakat tukat ni ki dukan jong ki barjela ki bombyang ki kot kisla wat ya ka license ru Don na pedeng jengki kim don license. Don ru ki bom jupin thamai wat haba kalakut. Na kaliang jeng kaseng kaladapan maha miki labun sin. Don ru na pedeng jengki badon tang kasyalan. Kaseng hadin balalap ya ketika jingle jengki kambansi ban pak kang shwa shipor tat hadu pekinda penbiang ni kikot kisla. Bat enda ki yo ya ka license pathamai. Lawan biang sini sebuah kaleng ngoprem. Kenra biang kini illegal tier quarters. Kumba pila ayat nang bat ni pila i dak khmat babun ba kini ki barjalah tiba ya peniat kini ke bisnes ang ni ila juan nang ni la sisian nang ba kile bom sinyau kacin bom si ngila khang lo ke bukan bat ni la ong ki ba kedai ban penbiang saya kot kesla bro klam don kanu kanu kot kesla pemla ban isu apil pemla ban peniat kini kala ya kini ka illegal tier ya ka ba ya dai ba kani babun hiki kun kasih dong ni kila ban peniat kini ke bisnes baki salia ba kim biang tokot kesla komno ban le kim dak tan kini gidi khat kisulur hadu kat ni kiwan ki bam ai nang ni nak kari ga jaka ka jongi kitu kitim nang ni ya haka ba dei ba kani ka tim jar lengok ba nak kaliang ka tax department tu komno kam isu ya license ka isu ba tang ya kesalahan satu se tang dayok tu kesalahan la si ban pli dukan kadai ban ai dah ka proper way ka license ka batikna kena bakin la ban use ya kani kena ka makila ban peniat kani ke business kini gidi kharus ni la man barobor man bangiwan ngila ai so da ka jingtho ngila ai da ka kerwa songba ba kan penbiang ni ki kot isla ba pen lam peniat ya kani ka business handai hadu montaru kidang pen ibor kiyat na kayat bikum ni klam kono kot isla ngi kerpat ya ka tax department ru ba kan isu no word ya ka license kang bakini ki beliau laki dai ki non tribal ne ki kasi bila ban peniat kini ka business da haka hukum ka badai in a genuine way dia sebagai pada sekarang nginem song tan dia haka bayar dai ba kani ka isu ka bangiat ila song thu ba menta kalong very sensitive namar ladon ba wan ban pen kami da kami kam tai yang iru dia nadu dang sedang hingi ladon kata ka jing yo jing ba kapok kani ka ni ka jing peniat tim kadon ka i salendat teman kani ladon ki ba wan kam ni kam tai ban pen kami yang ni ngi stick baik ya ka nongrem ka bangila bu nadu ba sedang banganiat kani ka dei baik tangam ta ka revenue ngem don jing thau yenu ru directly ya ka tax department ngi kepat ba kan penbiang ni ki kot kesla khnang ba kani ka kam kan ya kom ka badai kagas na ay idan ko business kita ay suggest wala kagas na ay group business ko kan kalbi dukan mat kulun dukan mereka muskil kan paya kan to jaldi bahar ko ऐसा बाहर से आके कमाई करके मजा से होगा ना क्या हाँ लाइसेंस नहीं कागज तैयारी करो फिर काम करो ऐसा बाबू ने तो अनुसार खा रहे You ask the license, then only you open again. That's it, simple. Or you can go ask for now only, you can go out there. Ask for now, you can go.
license ni license